Dozan Taekwondo Dragon Wentel plano si realiza evento internacional durante lorong tolu começa husi lorong hitu to lorong sia fula novembro tinangne atu prepara atleta sernia técnica no mentalidade física odinune ba futuro bele prepara atleta siranebe iha prestação dia hori ba participa ia evento internacional no regional sira iha futuro evento nerasik si realiza tir classe nível internacional cadet pra cadet junior no senior treinador principal Dozan Taekwondo Dragon Wentel Mateus Filgueiras explica evento ne nudar evento importante ida badozan refere atau kapasita dia klitan atleta sirnia talento. Dia 7, dia 8, dia 9 novembro, ya fulang novembernya, ya tinain dan no preparação rasik ba ami ya Lorenda Londo ansi pasa amse pasa informação ba klubu seria Timor Lara, incluímos usi Indonesia o Malaysia, si ransa Indonesia Malaysia amse haruka kumbiti basira ya klubu idaruan nebe ke sira usi sampai si Malaysia sira kar participa ya evento dane Indonesia barak mo sira usi antete nebe amse distribui kumbiti basira ya dozam barak nebe depende ba itas tahre sira nebe sira itahare bas wahira sira register ita fenghaten kata dozang ira masih participa nebe dozang hutu ami sefo kumbiti hotu ga informasi passaut basira para insa sir hal bela hal preparação evento ne rasik evento ne ami halo kelas ne ke barak teptes ba primeiro vez ami halo kelas ne bot barak ia kategori rua kiurigi pomse ia kiurigi ga fight nya ne ia 60 kelas no ia pomse ia 18 kelas no ia pomse ami amenta basirna bidade bot U40 o U50 tambah ne pomse ne am loke bamos ba sirmidade pot. Treinador principal ne hatutan ba atleta sira nebe maksisai mananai ba ia evento ne parte comissão organizadora se prepara prêmio hanesa medalha certificado no inclui osan huri oferece ba mananai sira enquanto evento Dragon Wentel tina ne se halau badala lima tir nível internacional tambah conta ho atleta sira husina nação vizinho Indonesia no Malaysia David Gonçalves Yemen.